paraglider PGD फट गया Kabulai masa Mizoram Aerosport Association kan President Sarma Lena kan ti thin kha uma ani Mizoram ina paragliding ve hati kan ti chho theina tura sul su tu le ma lam sa tu pol khan nia har san le nge boina kha ron palchang tlang chho to I zona phachi ka zona zona man asoi chhonga I sar hi engti ka tange paragliding hi iti chho engti kuwa iti chhowa chunin Mizoram a hianin engwanga maron na chhonge ni ti e kha ka zotang cha next pilot name sang ni le pakwa sang ni som ka ka tan hun ni a paragliding chu tian kan ti chana chu paragliding hi tourist attraction thatak mai ni a sumlak la lu tur thatak ani lu ria elaya kan rama le ka thiam tet pung zela na sarkarin siam bel arsa chuwang chuan heng adventure sports mang ten paragliding atang te yan izon na thatak ka dei theya chung ascope te chu kan hmuwa tin kovel ram dangan ti dan te india ram hun dangan ti dan te kanan hmuwa mitam takin izon na te anlo ne paragliding awangin ami paragliding pilot ringot ni lo ken telanga economic development and contribution and isang khop maya achan chu joyride duin min lo kala an mamo ma saber chu an kalna tur lir thei ta chuan transport operator ten izon na thada kan lo nei thei pa tin chu mi ba ka thlen na tur te ele in tur te an mamo restaurant te homestay hotel ti te tiang khanin na satakin henga wang hianin kovel mun thren khata de chuanin izon na siam athang chowa ka industry a kha chu lo thleng ve tura kan nga ya Mizoram a hian tourism pool turin ti thei vak kan nei lowa attraction lian tak tak kan nei lem lowa heng te hi an lo kala kan ram tlang ram moina te borok nom na piala ma hian activities kan siam ngai ta lim taka nuam taka Mizoram an man theina turin chuwang chuan paragliding hi ain main kan ria in mishing rul ruwa hian thlo chak na kan suang to nain om shrim maya e la po atam ta muanga han thlo del la khatenga wansanga an len del chak na te kan neya kang te ni wang khan kan dream ma kha kan suang to na kha taka lo thlen tir thei tu chu paragliding hi ni azir thiam ve khel lo po athiam in an phurin an thlo pui the next Vishwajit khang te wang khan athil hi promote turin ma kan la pol state level association te ding in ekhan kan kalpui ni sarte in pek na zara hian ke ni thalai tuna hinin mizo thalai tlangwal som thum don hi anni zara hianin som thum ai pun kan dam tong tia mani a thlok thei pilot enge professional takchu kan la ni lawa kan injir chho mega tian anni noya hian an malak na zara hian kan jir chho theya hemi kan thlo chuan amun ser chip somi take off side somi ti puiting tur le somi muturingot po sonin hun har sa le khir tak tak Mizoram an fang na sa a thlo theina tur le kha tiang zong khan chon solai chevel an buat sai chhodan le an ha dan te po so nikina chiang dawin kan la ron ti tura ngai la kan sar te ho hi tuna an in pek na le an ha na zar kha ke ni thala chen kan lo zawa mai chu la an chunga po tian lom thu kan soi pa ni se soi du te le nei sir tu da hian nei muang hian national level training kan buat sai meka tuna kan training system a hi athakop maya India ram hun rang state som pan hi atrangin zirla hin local khoma mi somli le panga ania chuan tunen P1 P2 kan be meka P1 P2 ti kha lokhi tu den thiam lo me te ya pilot proficiency tinania chumi level 2 chu kan be meka emizo hian proficiency 3 P3 kan kal lenga tin tunat kan training a hi
Government of India Skill Development ina aing lo turania certificate issue turania inchu baka chuan APPI Association of Paragliding Pilot and Instructor International Association anoma chumi te chuan flying license hi an issue anga Aero Club of India le FAI license license pathum kha vai khadan dong don ani chu kan kalpui dana vai khatna India ramania hetianga malak na hi alom lo ni kan sarte kan hey kan president ne chun kan sar dang te po kan mis te po an oma enge an hoi zawa ramdanga te an kal dara enge an ramdanga an vati paragliding te an vati kha an vati ramdanga an kalna khan top lovin mizoram tan enge hlok thei ti le kan ram ati them ti kha an ron hon puya chu kai ni thala ten kan hlok puya chunin tourism lama po khol jina tourist hei Mizorama khuai lut nem ber kha hemi masa hi kan ti to khamo chu wal level angkhanin competition cup voi khat om to ta ro sar vai ni voi ni oma chuan international vai khat vai ni ang international international level chu national kha khanin om lo tro lom lo chumi chu ania khamia kharin tourist tam takaron lu tani Sership Chevel le khating song kha paragliding hemi pol mai ni lo khanin sumdong khang de khanin lokna an lo nei phata chu kan sarte puna an thir Mizoram ta na an thir ber le thalai te ma kan lo son vezel thina le ram dang kan elphak na tura ta na hetia mala chau hi an nia an chunga kan lom tak na setani tok ber setero mi lo tin ni le te ul ta china hanga na china me kan pel wi ni so tok min ti lam ngawak che Edinero hi tour operating company ni partnership firm ni nek tu te hi Joy le Malian ania chuan ke mar thai hi operational manager in January jong khan ka joina chuanin tuna hianin kan wat sei me kan masa ne na kan thil siam hi national paragliding training hi champhaya hian man me ka ni omsia chu masa hianin hemi training hi wat sei Mase Edinero hian a management party kan changani so omja chu kanin collaborate ni chu mo chuanin tour operating company kan ni na ngin khatyang a management le khatyang na ma khanin ke mani hanin kan lo khoya chuanin kan pila pu chu tour packages te kan siama chuanin training ji shang kan buat sei china tourism related le agriculture based po kan ti china achan chu kan ho tu nu joy yanin agriculture firm po nei tho mo chuanin khatyang related po kha training kan buat sei chin tho ni chu atlang pu chuan kan ti chin chu ni ani Edinero omji kha han sei ti spelling hi EDENER on ya Eden tu hemi Eden Huan kan ti ang khanya chuanin aero hi chu aero sports atanga ron chwa pani aming hi umalian le join ai an mani pani an siam dun ni minga tang po jonin thadon la le tuna hian monki khoi tang rong kal RS Meghalaya so vele dona ai practical exam high fly bi tu hianin atop kharna angkhania Sir Arjuna instructor 10 seconds and huluk to gidan an indika an take off an launch hi adikem ti te chon boru ka tran rang in tran dan rang dan ti tira chon landing te chon landing approach dan te ting so ka kan exam vek zel ni hani potin an exam me ka tun lai hi kan thi om dan te hi du tu sam lawa enge aron na thina thal thi kholum lu ang te kha ta ni Alpine Lounge nia Monkey Meghalaya Lampang Pilot P3 Kalturin hatling donem P1 le P2 hi pass donem ti tian thok wanga khu lai landing a khuanin endik tu an lo le
การกินอะไรดูสุกงานี่แหละตัวทรงๆเนี่ยนะวันโมยจำพายขี้หลายลังที่จำพายอันนี้เจ้าตัวMRS กันมีเจ้าไปรถเทหันที่อันละ exam เวทมโนมี exam ดู alphabetical order in an tia vai kan nam dang unau te an mingi ahma ai lal ti vel awm vak lo wak khanin ahma salama an tia lending hun kan lo su kang an lo tum lai kan lo enanga athen in kun hun kai ting te han lo zero kai ting kan ti khai ground nak glider control kha tangkai lu tu ka kan chuk phodang landing haron approach zona hi Peter hey Peter mo khoilam state Manipur batok landing kan tiang khamo hamong ron thudut mai yan start how New channel, welcome to my channel. chese tian lo exam anlo endika sarmali ante hanu lukop mai chuan khi lam he sa arju na te loma Tinga melong lo in phot mai ro oh oh có practice training kha chu an khar to tian kan thok ve zo ya ka topa oh sara buan min kai thar saka kan thok ve ang thi du thu chu sam che to lo ba across the wa helam zo he kan take off ngai do na Hold the right wrong, okay? Right, okay. Come down side. Go inside first. Go inside. Back yourself. Glider thar kamang do na oh sa arju da go after this and catch this flight $60 yeah ho 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 awan mo mất lâu về sao chứ à
นวมแล้วไหมดารงาเลยมินิทสมรีปะกัวอันนี้ตาเอ็นเทฟเฟลมาลงมาเดี๋ยวพอให้ไกด์ดาร์ที่ฮันเทฟเฟลงะโชเตอบูกันซาร์อันนี้ยันทิลตั้มตักมันจิรตีระที่มาจากลำปังอันนี้จนสาร์จนเตะตัดเตะจนสาร์มาเลียนเตะจนเฮ้ยกันนี้ดาเฟลโลนาเตียนไว้ในวิดีโอบิ๊กจุกันดูโตเลยงะเฮมีพาราไกดิ้งวิดีโอจุดขันเกาเสียมบักโตลงอ่ะอันนี้นมละมาเตะกัลเทียเซ่เองมั้งบิ๊กออมจนกัลบูหลังเลยงะจำพายทิ้งกับน้องเร่งริงอ่ะเตียนกันดาเฟลังทีมโดนรวยจุนิตาจำพายลำโพโซ่ไอเองแต่จังไหมอะไรหลังเจียงวักเทลวะโซ่แหละโซนี้นะมอเตอร์เต้นมิงากระเทียนกันเห็นดาเฟลชาวดอนดิบอินหุ่นล่วงแต่ก็มันกลายคุยตัวกันปะเทียนเนี่ยนะรวมทูก็สวยวิดีโอมันเคลียร์สักตัวเต้อินจังหวะกันรู้ไหม